ngene ithola ingozi yokusiza uma sifike sikhuleka la unento nayo yiza usho ukuthi kukhona ukuthizo kwenzakalayo ebese wazi ukuthi thina sifuna ukwenzani asikho isidingo sokuba sidingo nje sokuba sidinga asikho ukuthi nje bakhuleka abantwana bezokhuleka eNkosini besale eNkosi uma ithanda ingakwazi ukuphuma ithi nje sathi kumele mkhambahamba abantwana bawuhlala endaweni zabo lokho ngithi kufuneka sihlele ibutho selihlele endaweni yabo hayi nje sokwazeka ukuthi noma sithatha abantwana abathile abazohamba nebonyabo namakhosi azohamba Hey,